Mına bugün Сайдоқас инебиздин жылкысына караңыздарчы. Туура белине о неге сайган. Ортодогу омурткага казык сайганда не болуп баратабыз өзү. Кече жогору жакта жанагы Мавлан экенин небересинин тайын атып салсак, мынандай алып туруп казыкты өзүнүн полиясында турган жерде карачы. Арканда элге зыян жок. Кирбейт эч кимдикине, киргизген эмесмин мен эч кимдикине. Мына карачы, эч кимдикине кирбеген, өзүнүн полиясында турган жерде аттын казыгын жулуп алып туруп, алып келип туруп туура белге сайганда мына карачы, адамдар да уят калбай калды да. Кудайдан да коркпай калдыңар да, эй. Койт агоротуңа кирип кеткен күндө да кармап байлап коюп штрафын ал, бирок малда эмне күнөө. Муну Сайдоқастыкы өзүнүн полиясында турганда карагылачы мына. Карагылачы мына. Не деген уятсыздык, а? Ошо туура белине. Суура албайт муну. Эми азыр муну суурсаң өлөт бул, сразу өлөт. Муну союш керек болду, башка айла жок. Ветеринарларды бир чакырып да көрсөң болбой бекен. Болбойт да, болбой, мал болбойт бул. Мынандай казык. Аятең көрө. Кандай дейсиң анар бе? Şu элде уят калбай калды да, туурабы? Мына ушул полияга түшсө, атам полияга түшсө өлтүрөм, бул туура эмес. Абарда үйүңө байлап кой, бирөөнүн малы түшсө. Бирок бул Сайдоқастыкы өзүнүн полиясында. Элге зыяным жок, эч кимдикине кирген эмес. Бирөө айтсынчы, үч калганда бирөө меникине кирди деген бир адам бар деген. Полияңыз каердесиз? Тегеректерине саяп, тегерек. Ошол жерде крестьянская келет. Алыстан келбейт, көчө машина келбейт. Тегерек өзүңүз тегерек. Мына карачы, убалды, малга убалды. Карагылачы, урматтуу туугандар. Biz mine üç korban ailemine şunçalık zver bolup kettikpi. Uşunçalık Kudaydan korkpay kaldıkpı. Bir kişine Kudaydı karap durup iş kılsaňarçı. Urmatlılar. Şu poliya söyledi, şu mal salga şunday ziyan keltirgen adamlar. Men aytıp koyayın, musulman da emes de mına. Şu işti kılgan adamdı musulman dep aytışka tilimiz var beyte. Meylendi Saydoqas, ne hareket kıla öğrendi. Bu ne degen şumdığı? Uyat da, uyat. Azır men uşöde koy kütüp otursam mağa körsetсе şunçalık karası içime açıp kettim. Ne degen şumduğu? Keçen birödün atın bolsa ne kılıp çıtaptır? Atıp salgan. Ne degen atıp salgan? Anı beriş kerek milisiyaga, tekşersin de. Kimden mıltık var? Nege atatan tüptür birödün malın? Kanday akısı var atkanga? Uyat da yani, bu dele bir bala çakasına bir nese bolsun da beçere ertemen erte ayal eko arkandagany barat poliyaga. Mına az keçinde alıp kelet. Düşte sugarat var. Menet kılıp otur da bu da oşanın özü oğrukçan. Uyat da endi. Yani adamlar oşu uyat bolup kaldı. Urmattуу айылдаштар.